PGR VGR ki tharli vek jipura dongkamu kamalong kachi song hut ki ongdung hampanga song kachi tudun. Hidipielong borjan havar rongaje ki talon Japan tirika mamai kiseng. Greater Dongkamukam Press Club atumpen second batch eye cataract operation asai mission pen ki pachun. KarbiAnglongLIVE fada babir talong peneli sami beauty bepi pinya birtang ton pen arjiponik thang. PGR VGR long lialong aron ripen ki do tumaphan tharli vek nang jipura kidam tang chiti ni phai kre si pen kachisong pangcheng ponsi kidam tang chiti ni phai kre ke thom arni anabangke mission pen pachun ponlo. Bangso hut KarbiAnglong Thomas Council kichari mate team KarbiAnglong tum ki thek thi ki klem thlepu thake team KarbiAnglong go bek ar pu pen che onon pu pen kichenglo son surya lam thi pen ta hang teram ponsi ar bok pong PGR VGR pu thak kachisong long non puta KarbiAnglong Thomas Council kichari tum ki tharli ka videla jok ni thoma baha West KarbiAnglong dongka ARO asai hen atheng nolong kachisong jane kideng pajutlo PGR VGR long li ki tharli la pen hem ki paru imek pen theklong liti kachisong angdang pathe bom pen chisik bom pen labang so kachisong long mu kupini ki sum kachitong dukok prote KarbiAnglong Thomas Council ki chari mate team KarbiAnglong tum jasimet CM tuliram long hang la pen Land and Revenue PM ang parta MP Amarsing tiswa tumsi adai che enang ji tisi ninjit pen laso PGR VGR along lelong pena aron repen ke tutum han tharle litti ke bangke nitum ke ang deng la ke deng pon bompo soda kang deng tala ke bang bompo pen halaso soda kang deng mo ningduk me alam nang klang rok pulo tang tela bangke halaso adai ke non pen si pulo la ke CM tuliram rong hang sang ho ke hai sila ke parpunang po non pen si racha tai long si tumpang dak lo la pen prabjin pen la bangso PGR along lelong pen hithi kulat bang ingkir thibo ingkir klak hangjang ora la pen dak sai katiki bang ington kok hangjang nang poda la pen kereng ji war sai kupi market doan ke ington nang po muni jong si dak do chonang pathema illegal lo ganda aron de si do lo ke la si pini claim long nang lang pini long nang lang puk la ka cho hang dun ji ke long nang ya hala so aja kong right ma si abelu KarbiAnglong Thomas Council kichari la pen state sarkar tuma bangke bangso PGR VGR pu thak ke tharli Japan thangnat ki langduna ve Lasi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long hang sitame alang like KarbiAnglong Thomas Council angkang kelang cari ponang je banglo pulote Assam CM mate bangri chimun ki jonga linke kan dunde dat nang ji puta ninje pong KarbiAnglong Thomas Council kichari tuma bangke KarbiAnglong arat aphan kachu bai binong pu bangke chini pami lapen bangsu PGR VGR long le ki tharli Japan a ogadai abangke nonke High Power Committee tuma phansi pinchong dat loputa kachi songarar tum ningje poninti lasi laso kacho bai long non bang hala ke koi I hala a ok dai ka pinchong ke non bang ke High Power Committee phansi non bang ok dai pinchong lasi hala High Power Committee long ke do members tu mangta hala so bang non kache ma thanang bo ke nang so bang thedung lo the non bang ke hala eviction tunun data hala bang High Power Committee claim long lerek ta High Power Committee eviction kam ba tun tek hala ta High Power Committee tame pini High Power Committee jum komat lo polo mane ex minister mane ex CM dak dolo sam alang tum ada kaja kong thang nat apawar tabe lasi amut pi bang High Power Committee ke lake isi ok dai jot lake phongtin kai ta dum ningje berlo hala so High Power Committee lake election jong se claim mun e polo tang te tuliram rong hang bang isia bidi lo la bang ke ame thang isi mo kache pa chong ijia thai lapen rapan ke ko ijia phanchot long isi atomon pi kache song isi atomon pi wangji isi kache song pi atomon nang leji la se hala so kache song pi atomon ba se lake non pen isi yang angdeng pusi kache sik pon si bang momlo lapen laso kache song long pini dak dongka mukam dak circle office adong pini la dak kache parai kache song hala so kache song long bang ke jasemet pet ilitum la puso kache song long ke ethet lam silitum ke pon longli lapen khiamen long bang ke parti song thorom chipu pedat nai longle la pen khiamen pen aka prege long bangke tum parti ma chipuji song ma chipui kupi chipui chipuna tame longle long bangke karbi si chini chot nai longle long bangke inglong so si chini chot nai nangli ke part nangli congress BJP la komaniam asong hala chipu pe pin pen nangli inglong so mate nangli nut karbi po hala chini chot pen si chesong nai po hala bang so tomon si par japlo Hamran pen Daniel Hing KarbiAnglongLIVE
Kidam tang chitini phai kre hiniani ada por phai kre sia por pen HDP market sheet a hemalong kivangji preni phai kep kipaman ponji thongke brahini aphong borjan karbi jutang hawar risonim so ronga je mesen pen kitalon ponje phan ardi dojot pen tirika mamai sing pontang lo Borjan Karbi Cultural Society amai phu jana sing teron pen kachipan phu pona mailong chunbang jana sing tong bi pen si kachetong dunalohi kipachinia por enlo Bangso hut alohi sarpo man pen KarbiAnglong Thomas Council EM Surjorong par kachetong dun along chupapon man peng lohi KCS 3P pen Suren Hanse Kamal Singh Be Dhan Singh Terang Retired Principal Nobin Terang Bokajan Block Education Board Chairman Sardili Be Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron VDC Chairman Sonaram Singnar Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundoring Tiatum Chetongdun Mai ki phap athepi alam tame alang li tok bia sang hu pensi than pajemi pondo Mai long chitong dunalu hia tum pen pinang alam chithan chimum pondera phi chidon sar pen isi ing tang kring pen thongke brahinia phong karbi jutang hawarame misen met pen kitalon pon pami thek japhan trika mamai seng pondo Mai long chidon sar pen chief convener EM Surjorong par aphansi pek pondo Adun thu tirika mamai phu retired professor Nobin Terang chunbang Sardili Be working president Philip Teron pache thangana thu convener joining tilapen kapre ka tuma phanta kapre kar pu pek pondo lapen kachitong duna tuma phan anke claim bangar pu pek pon Anparta Borjan KCS tum anta la somai isek chidudun si chilangdun po lapen KCS 3P pen observer bangkit hom Suren Hanse Kamal Singh Be lapen Dhan Singh Terang tum pen si langchari dun po Non ki wangji chitini phai krip clear ni ada por phai keba por HDP Mirjeng ME School pathuak lamlong klembang amai ingni pon thup kit popusi chirai ponsi mesen pen pachun ponlo hawara mai ke ni homosti poram gelo homosti tinong katulo da bojana hawara mai long mangke pre pining mangke chuning rongkhiulong patulo chuning si ke pu kalian pu adui hoi thu patulo pining mangke dak adin khirtung adin HDP dong segiri lo tadak dong de teko tumi dak bor ke HDP dong ne padunang ko si lang itum hawara mai hin ne si chirai du so chirai teng pen si ini la mangso ding thongke ba hini hawari sunim sorong aji la mangso ki pachum poni phansi la mangso kirkam me ki seng kon ke wang di la so riso rong aji long nil to man nang chirap nang kitiu dun nil to man ang si ning nang pachet kang pining edam tong ason na thagan nil to mai em nang chirap dun kasi pining thot sitami nil to mai em itu masih nang rap dong ada aktif lo lapen ladak borjan long nil to KarbiAnglong long sitami aki the ki dinge ekeman dundu ladak professor Nobin sar yang sitami alang sitami KarbiAnglong board chairman tamam alang sitami pini so long thot alang tunta akunang dengdu kasi akunang dengdu pini yem kapin khat man nil to peng ka ching je than la tengte pini bangso jutang phang ke choklim pen ting samjin pen pachun poni phan bang an tin tami dak ting kam charja phon no Bukajan pen ananterang KarbiAnglongLIVE Me kachechar shidera bang phubang phietoma phan isia milura son chiplangsi kedam tang arkoi chikloni phai krehini surihini raingkoi aning kan pen pangchengsi greater dongkamukam press club atum west KarbiAnglong hawar arlo me kakiso ki duatuma phan ERC eye care and hub hospital atum pen me kachelang warsai radaphan van pilo Lakson thot si pining surihini raingkoi raplianing kan sitame me kilang ponasai padupon thubomsi radatuma phan me kachelang pona warsai pipon bomno Meka kiso kachilang tumang bongpen meka chichar chepin mate ketare katum meka okaching jok lapen ke meka long kaphiri mimi akiso kilong tuma phanan ke ERC eye care nagaung longsi mekirak pona sayang deng akijoy pen claim pon bomlo lason thot si pining surihini raingko rapli chitia chiklopen ke GDPC pen chepatir piponsi mekirak sai puthot pangcheng ponsi niphai krehiniani ninia phong kadukawi bang trokatuma phan mekirak ponasai mesen pen pachun ponlo labangsu mekirak ponlake ERC eye care and hub hospital longsi akijoy pen mekirak sai claim ponlo KarbiAnglong alo nonamat eye cam kibi ponalong tinta ketare ka kiso dupi khangjanglo lapen labangso kiso pen radatuma phan kipajok ponje phan greater dongkamukam press club atum sai ke claim pangdang pon bomji pusi GDPC amephu Livingstone beer hin pen beer ta pachini pon
GDPC amepu biasang ho pen ki pachini ponthua tengke West Karbi Anglong alu tovar ki mission ka videra joine se kilang jadim lake dongkamukam rong supialong kidu Greater Dongkamukam Press Club asai hemalong si chikloi jonlong nini mate second Saturday lapen ke fourth Saturday anisi pathir thipen adim sik ponlo Lason thak thak si West Karbi Anglong alu kidu chirok tok arar tum am setame me kache char chidera tuma phan puthot me ke pache char thulong je phan ai kema puthak lahin birta ke pache choi ponje phan si GDPC a secretary Vicky Beben chuning ripong chuning ri nang itumanta pir theke lang dun pir theke dun emek se char pa me nang ya phan nang itumta nang chilang dun hor tha lasi non ke wangi tarik krebli ta puthot ha dongkamukam along press club along halo dak nang itum nang check up dun ra dak ni itum mek na chilang adim nang itumta nang chilang dun hor tha usina tumata nang li pachini Ali mek ke chap che hai Nisumar bahini awut pen blo chap che hai an non nang li bak ERC I care no gong long ke song chilang de pen non nang li mek ke char lo ma te la alang li ko ma lon de char ma de ko lang li phan char ma nang li pai an la pu phan char ma lang li ja bong lo amen son lo ka sunita nang li mek hi da char che pin lo ka di non an de char ma non ke lanna do bang char hari na tu bang hi na do lang di an nang li da ke so chilang pen ko pine ke so chilang hut pine ke sung do ma ke pho ke cho ke do ka pen ke chilang atum hai pine nang check pela pilup son do ma ave bo Dongkamukam pen Vicky Be KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok duarbaguri MEC constituency angkang lokhwa thoi timung sing nararong arayalong DAP Kungri waterfall along DAP Kungri development committee tumpen gate mate donri kangpu padopon Lason si kejoy kelang picnic spot thengpi thengprang inglong arlok marat mareng api langroi langjeng langsun sangtiarlong e ogepran kimi arnamarni ke dopen chenglok pinangan ke KarbiAnglong kang tialong si ke doki ong Lason thak thaksi Ladak Lakhain ko ratrok duarbaguri constituency angkang lokhoti mungsing nararong arayalong stame DAP Kungri waterfall langmi sena waterfall do Lasila bangso waterfall along munirtum pinangan aki helopen ki wangatum do pik an Lapen ki wangatum ki pater ki pa eratum sitame do pik Lasi lokhoti mungsing nararong arat tumpen chingwai ponsi lokhoti mungsing nararong arat DAP Kungri Waterfall Development Committee amen earponsi ki bangthir jirpen ki do ki thak japan committee sitame seng ponlo Waterfall along pinang asai ki pachun ponsi chitini phaikre hiniar ni anke donri sitame DK WDCMI phu registeron ari deng pensi ingpu ponlo Bangso hut mai phu registeron kachitong dunalong dunmai phu longkiram hanse rongasar boron singnar kurusar kiri hanse penchenglok pinangan ki thekiding atum chitong dunin ti Donri kangpo hut kurusar kiri han seri deng pen DAP Kungri waterfall amin pen amana peng tiput cara sitame pipon pajerno DAP Kungri waterfall development committee pen ladak DAP Kungri pi waterfall sto along ke pang thir apha ne tum ni thang jung pen ke sekai si ni ta ne tum bang ki pi apha ne tum nia kong bang komrei la pen tum ja kong ave ajoine si ni tum dak don ri bang ni tum bipon lo la so don ri ki bi pen ni tum pinia bang ke don ri kangpu ajai mexin tum deng pon lo la so ke deng pen ni tum dak kecepatik pon do ni tum along je bat pen la kewang atum aphan bang ke ni tum inul long pen lo la pen ihum pen en inkoi la si en pon lo la pen private la card bang ke 50 phokep sini tum en pon lo la so na taxi la commercial ba bang ke 100 la bang ni tum pharu si en pon lo la si hadak sanglang sangli la bangson mundir long dam pen hadak ladak ini tum lokho langso la aprang ke lokho langso ar nam bang dun lo la si ni me ke lokho langso pugali Nilimen nili panyang si kiman niji lipun te dia pikuri pulen la pensi man pengan tan pan dia pikuri amen pele man peng ta binoi puson si la pujari la pen la hadak mundir penta nang thandur pusi ar yulong la si la nitum rong aso rata tum
idon pen in koi thong ke lop son chirung si ni tum la tipu chara la pen la no narkol phinu but mungu la hai nam spen pini la bangso apujari phan chang si hadak kam klem nam lo bangso kam klem un hun ni ta hadak dodun si ko puson pen si ki klem ma puson si ni adung dodun si hadak ki patang ki paje la pen ko kurte amen taram pen ban tala bangso bo lang kilo bang ta me pik dia pi kungri o amana peng nelipan neli si man peng lo la si ki man ke peng along kaddo ka verna mani ta chidon pen si ki man hormu ason amung ke horme mante karbia horbong ni isia bang bi te kanang ji isia bang ke lang lu nang ji la so lang ke lo long bang ke karbia pindeng sumpot la lang lu nang ji la pen narikor pinu bud mung anta lang lu nang ji pu se arna mani nang cho hang lo la so arna mani ke hang ateng pen ni li man peng pak pc la arna mani ahor sik adang an ke arna mani ke chidon pen ang theke long pon lo ni li men kiri hanse. News report KarbiAnglongLIVE. Additional Director of Industries and Commerce JAFA Karbi Anglong District Committee tumpen bangso me kibipon jengkha havar check r2 rong tum kusonsi beha bepar lapen kapre ki claim pen kai ding pi kereng jima lapen government along kusona bidi ki claim kedam pen si ki joy pen loan kilong ki tu ki joy ki jima puthak chingki chingwai pon Bangsome along District Industries and Commerce along officers atumpen radaphan klardakalam the than pachini pon lapen District Industries and Commerce atumalong arona tengpen loan apply dun plote subsidy sitame rural atum 35% lapen urban atum 25% an subsidy long ponji pusi officers atuma hinpen ninje pon lasi beha bepar ke claim ke tamaning ke hanga bang phubang piatum District Industries and Commerce asai hemalong an palidam pen asona loan apply ponongji lapen bangso loan kachitunang jiaron nake ningkan pho loan atangka kitu pajut ponlong laso hut kachitong dun atum Firoz Nunisa Assistant Director of Cottage Industry District Industries and Commerce Center Longchandra Teron Extension Officer District Industries Commerce Center Arpita Chakraborty Extension Officer District Industries Commerce Center Dinesh Pator Principal KTEHS Rupsing Teron Principal KT KMS Lapen Sampri Betum Pendanglok Pinangan Kitikiding Tum Chitong Bin TC My RDP Pon KTP training kado kasih laso training along pini industry office bank pipi ma awai sai kipi thek dia son am ladak lahai chimum chathan ponlo kaso scheme puthak yasian PMGP scheme PMPMMI PM Biswakarma lahai kaduk ve angton pencathan pose kase chathanat peladak kaduk ve ara penta akerab longko pose hele akhalo handa kami tu na di dunia akerab beng pentadu pose bum parela sisi pen akerab pentadu pose pula semu subsidi ta penana kerap duk pusena ku hai tenang li bangala bang sawar sa chen ko puluma kama oh ni li ke chen pon ninga rong pik lo la war sai la hena ke than pen ki poja lo la bang so arong lo penang li nuet si la bang so awar sa chen ni puma mata anu ka prem li anu ka prek da o doka mo the ha he de lo lam ni ha he de la tu di amani di pasik to claim la bang dokan dong se ni li prang du tu mang se hai amani li ke non kan pove lang su di hai amani li dokan do ba interest pik la se ke sarkar pen akera la so nang ki pik pote ninga rong dalam News report KarbiAnglongLIVE. Pinia birta kala puan si kang ton poniglo kardong.